Zorga topib keldim da. Shu zo'rg'a topib kelsang dele aytdim ғой men saga yo'l kirasına jönlü 10 mingga tushib berib qo'ydim men. Siz 50 kedeli alabız, qo'y dedi. Umurni Yo'q aqa, nima qilmay. Olsun böyle 5 milyon tushib berincha. Yo'q. 35 milyon. Yo'q. Aka bize Yo'q, qattiq çerezçi alısından keldi az. Onda çerez kılwan aka. çerezçi alıstan bo'lganda dele men nima qilmayman. Mirzatga 40 ga tartib qo'yaram, ochiq ele so'zchi. O'sha qilali. Shirin bo'laversin aka. Mirzat aka. Çay pul жақсы эле түшүп бердим ғой мен. 60 деп эдим, 50 деп эдим. 35 beradi aka. Hozir satsang ham foydasi bor. O'tib berasiz. Hozir. Bu o'sha bo'lsa al. 40 ga 5 ming so'm o'tib. Razı bo'la. Yo'q. 2 ming so'm o'tib berasiz. Yo'q. Palukam sen çay içip ketdi. Yo'q. Aka batgandan kelma. Men saga tartib qo'yaram men. jönlü түшүп berdim. Aka onda 2000 ga kıyılwan atsa tutas aka. Aka biz Men qarang, Mirzatga çay 5 kilometreden keldi az. Jöndelе nima qilib ichib berar? Jöndel olib beram çayni. Jönlü çay içip qo'ydim. Palukam deb qo'y. Shu turali nima qilib ol. Narozi bo'lib. Aka 2 ming so'm o'tib Men berdim. 50 deb qatib turgan jo'qмун ukam saga 10 ming tushib berib atam jol bilan deb 10 ming deb tushib berib atam ukam. 338 mingga Men o'zi 50 dan kam berib aytdilar o'zichi. Bo'ldi aka berasiz. Yo'q. 38 ga. Yo'q o'sha qo'y. Bor. 340 ming bo'ldi Mirzat aka. 340 ming. 340 ming so'mga mana to'g'ri. Bo'yi 1.65 bar o'xshaydi Mirzat aka. Boyun men tartib ko'rdim 1.65 üstü var. Hem tartsanlar 1.65 chiqsa kerak. Anam. O'zinglar dele bo'ylab ko'rgila. Mirzat aka, ot bo'yicha sizga so'rab berayin. Bu Qaramart ekan a? Qaramart ayli. Abemeden Jalloatın Qaramart degan yerda mana Hüseyin ушул to'g'ri atni oldi. Bu otning bir tarjimalini aytingchi aka, qayoqdan olgansiz? Bu atni o'sha bozordan olgan nemesinde, tayinda. Tayinda. Bozor emas, tağalarımdan aldım. Ha. Tağalarımdan alıp o'shandan beri o'zim o'stirib shu kishini tarbiyalab nima qilyaptim dukan. Ana o'sha gereke jaratayın deb satib. Qanday iyiliklarga jetdi endi bulat hozir? İyiliklerden былтыр o'sha birinchi ulaqtarda mını qo'shni ayol o'sha etekdan. Bir 10 mingga tishlagan. O'sha o'yinchadan keyin chavulbay turib, ariqtab balingdi. Жазда kichik o'ng'ib olib turib, daha bir 3-4 ulaqa salgan. 3-4 ulaqa. Жана бул Жаллоатта жаман баягы урук кубат экен го. Сизде? Yo'q, men uruq quvay. Урук кубайсыз. Жөн элем мен. Jaldары жоқ, şu dəkan sakanga ilişib ketebe deyim. Kim bilə tükamen bu men Mirzadek. Olup kalışa mümkün. Biroq bunun atasın жақшат деп алиги неме базар коргондо жақшаттын баласы дедим мен кубайм да. Базар коргондо. Базар коргондо. Jaldары şunda kaltada. Ona Туаса бун жалы. Dakan dedin. Dakanга окшошуп кетет экен. Jaldары şundaydı. Анан кийин бирөө айттым, но кызыл үңкүрдөн bir аксакал эле кишкенем, ал коем неме улактын ортосунда турат элем. Муну мен аттын балдарынан окшойт, жаман мичос окшош экен кулактары деп неметти анан. Ака мен билбейм дедим, тагыларым үйүргө коюп ошолордун бесик кылып алган. Энеси кандай бул? Энеси да чоң бей болгон окшойт ка? Энеси жапалдаш эле жоом бейле. Жапалдаш эле. Жапалдаш эле кичинекей бейле. Атасы чоң экен. Атасы чоң бекен, а? Бирок кийин уктум го, бирок эми видео кылып атасын айтпай эле коеюн. Атасы Казакстанга сатылды дедиле. Атасыбы? Чоң пулга. Айтып атам го мен. Eşleri жақшы. Жок, мен бул суроолор Жешине жемге ачыгы тойгуза албадым. Чөпкө деле тойгуза албадым ачыгы. Jem Мына jese, чөбү. horo nerse. Карап. мына туугандар өтө бир жайлоо жер экен негизи бул Карамарт деген жер. Бул акам Атантай деген ушул жердин лидери экен да? Звезда? Залкарбек деген. Залкарбек дегенби? Atantay çına. Акча эсептелип атат мына. Акчадан сиз баракат таң, аттан алган адам баракат тапсын анда. Байботто ат кандай экен? Бир атысындачы. Жақшы екен. Жакшыбы? Şirinkanayını kim verir mi? Досуңуз берет эми Ширинкананы сизге, ка? Olsun vermeyik. Atlı siler olsan siler verirsin.